kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang gaking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. King lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Tango kami Ginoo, king misun mo.
Ulot meto nga Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapo ti kantatayeng dalit ta pamuklat. King lagyuning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yake kayungan, At kaya ko antimorin. kapatad adwan taking ginuing pakaduluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina,
king isip, amano at dapat, at niyay liwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel pon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana King Bie, alang angga. Amen. Manalangin tamu. Kaniting misaya betalak ng kakatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding pamilya dari James at Claire Marin, Alex at Josie Lulu, Paredes Celia Peña, Henry at Villa Kiambao, Marlene Flores. Magpasalamat yan naman di Tina at Mary May Nolasco, king karelang tingga pa regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan. Antimurin, pakipangaditala naman ding kapatad tamong Meyang Bie, de Jan Luz Viminda, Marivic, Florentina, Carmen, Mario, Felicissimo, Mariano, Aquilina, Fermin, Alfonso, Irineo, Rosario, Edel, Celerina, Jesus, Daisy, Teofilo, Raymunda, Jesus Torres, at ding sablang kaladwa king purgatorio. O tapat, adios ning kasunduan, karing Aldoldo pamamili kailangan ming gampanan, ibiyemo ke kami ing tetagan parating pipili king nu
sapat ing kasalpantayanan mi, ban atanggap ing sablang maging bunga ning kay kaming pinili. Papanatilyan mo keng parating tapat kay kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat king libro ng Josue. Tinipo na lang Josue karing Sikem ding sablang tribo na ning Israel. Inawos na la ring makatwa, ding pamuntok, ding ukom, at ding talapamuna ning Israel, at mintala king harapan ning Diyos. Nga nang aswe karing sablang tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo ngening aldong iti, nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwan tutunggendang Diyos, asimban daring pipumpunan nyo, karing Mesopotamia, o ring tutunggendang Diyos, ding Amoreo, ding labuad angeni, panuknangan nyo. Dapat ako, ating pamilya ko, ing ginu, ing kaya kaming suywan. Ngarang may kibat din tao, miya kapilan man gulutan ing ginu, ban sumuyo karing aliwang tutunggendang Diyos. Ing kaya kaming Diyos, liwal na laring mga tuami, at ikami ibat king pangayalipan karing Ehipto, at ikit mi ing maladepat nang. Iningat na kami no kaya mamiras karing labwad daring sablang bansa, o delanan mi. Inya suyuan miya ing ginu, uling iya ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Pasalamatan kay ing ginu kapilan man. Labi ko elatok ng pupuri kaya. Ing ginu yang pagmaragul ko, makirandam kayo tumula, ikong mayalipusta. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Lalawa na la at ingatan ng ginuring matulid, at karelang sing kayang pakirandaman. Dapat malulam ya lupa na, karintaon darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, bang makalingwan la. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Neng mamaos la rin taong matulid, pakirandamano ning ginu, at kakabos kisablang problema. Malapit siya ing ginu karetang may nalob, at kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Dakal ing kasakitan adaralananan ng taong matulid. Dapat iligtas ni ing ginu kareting sigalot. Ingatan ni ing ginu nanuman ing mapalyari, metong man karing kayang butol alang mapakli. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Ing dewa kanyang makamateking makasalanan, detang masama karing banal tanggap lang kaparusan. Iligtas noon ginuring talasuyo na, alang dugpang parusa karetang magsantong kaya. Pilasan nyo at akit ing kayapaning ginu. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Uli na ning kaya kayong pamangalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu, king metong at metong. Ikayong babayi, pasakop kayo karing sarili yung asawa, lubusan king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niya ing sarili yung asawa. Antimo ing lugod ng Kristo, king iglesia. Dinaw na ing Biena para king iglesia, ban mitalagaya ing iglesia, king Diyos, king upaya na ning amano, kay bat neng lininis at inos. Depat na iti, ban miyerapya king kayang sarili. Ing iglesia abit mong legwan, alang dungis o kalumpis nanuman.
banal at alang kapintasan. Sukat ning luguran ning lalaki ing sarili ng asawa, ang timong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanane at sisesen. Antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dake nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti lakuan ning lalaki ing kayang tata at ima, at magyabe king kayang asawa, at ilang adwa maging metong lo. Ating maragol akatutuan apakilala na niti. Ing kaugnayan ng Kristo, king iglesia, ing amanuan ko. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos, talakad tapot ban parangalan ning maya pabalita. Ingino manatiliyak ke kayo, At kaya ko antimorin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ko o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus, sinabi ra, masakit ing sasabyana, nino'ing makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo balo na king mibubulungan la tungkol kaniti, inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kanite, o nung akit yepo inganak na ning tao ang magbalik king kabilyana king minuna, ing espiritu yung babyebye, alayang ay biye ing laman. Ding amanong sinabi ko kay kayo espiritula at biye. Dapat ating mapilan kay kayo maniwala. Uning manibat king kamumulan, balo ng Jesus nung nino ring maniwala at nung nino ing magtaksil keya. At nga na pa, iti yang sangka nung bakit sinabi ko kay kayo king alang milapit ka nako, subali mo nung buryana ning ipa. Manibat na kanita, dakal na lakaring alagad na, ring pepenggulot at enamekyabe keya. Inya sinabi ng Jesus karing 12, ikayo, bisa kayo namang mako, nga ng Simon Pedro, Gino, kenu ke pamunta, at ilo ke karing amanong babyebye alanganga. Maniwala kami at balo minangeni king ika ing banal ning Diyos. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ko o Kristo. Maya pa abak agat panapon po, Maya pagat panapon po naman. kanyang bayo-bayo la po ring fast food chain, ing McDonald's, Jollibee, Chowking, Greenwich. Potang mag-order ka, ing kukutang da makaniniya. Dine in or take out, sir. Ngaran dine in po o take out. Kay later on, at ilang aliwang ginamit, potang mag-order ka. Ngara,
to stay or to go? Ngara. To stay po or to go? Istong to go, take out kita. Istong to stay, mangan kaking tindahan o keng fast food chain. Ngeni, medyo may naliwayan po. Puro nga pong delivery ing kekatamo pong o-orderan for delivery ngan. Pero buri ko mag-focus tamang kitang to stay or to go. Kapilan niya magagamit panini. Emo po king kekatamo pong pamag-order pamangan kareng fast food chain. Adyang kareng sigurong miyasawa. Ne, pansinan nyo po, potang bibabari na kayong alang patugot, potang ingke kayong pate, daig ne pa yung mobile legend, talagang barilan niyang katakot-takot, kukutang making sarili mo kanita itang to stay or to go. Nga mo to stay ko kaya or to go. Kingke katang ebanghelyo ngeni, atin niyang kukutang makanyan mo naman Jesus. Nga na karing kayang 12 alagad, to stay kayo or to go. Lawen tayo kayang sariling termino. Kayo. Bisa kayo namang mako. Kasi detang keraklan tinuki kang Jesus. Migtakatakiki kang Jesus, may maglako nala. Atin la kasing eboring tanggapan o era atanggap panlalawe ng Jesus. Itang sinabi ng manibat karetang 3 Domingong milabasan. Ulit-ulit I am the bread of life who came down from heaven. Ako ing tinape at tinipang iba't banwa. Ing ninumang mangan kaniti mikabiyayang alanganga. At ing laman ko ya ing tune pamangan at ing daya ko yang tune inuman. Pilit ulit rening may karamdam kang Jesus ngarang mag-react king mumunang bahagi na ning kegatang ebanghelyo. Masakit ting sasabyan nining makatanggap kanyan. Tanggap ita. Itang ingkayang laman yang maging pamangan at ingkayang daya yang maging inuman tamo. Nya, may maglakola. Tanggap. Sabagay po, keng proseso na kanuning relasyon, istong miras kayo kanu ketang stage na ning acceptance, malalam na ingke kong pamiyabi, malalam na ingke kong pamikalugod. Kasi ing relasyon natin niya pong 3 stages. First stage, yapin itang knowing, magpakilala ka, kilala na kaning karelasyon mo, knowing. Yapin sa itang first years, mga first 5 years yo bilang miyasawa, sigurado paneing pate, mamitamit pa ing may bugkong mika to go, imbes na to stay. Putang kanita, medyo mayayaro kayo king metong at metong, lulob niya kanya nitang understanding, second stage of relationship. So, pakikwanan meng pakintin dyan, pakikwanak nakang pakintin dyan. Anya, nung may natili na common ketamong understanding, palagi ko po pamalalam. Totoo intindihan me, pero me atanggap, masakit yita. Kalupa na mo po ing siping mong bale, ay intindihan mong makabaya dila, machismis siya. Metong niya karing chismax king kayong baryo. So, ay intindihan me, chismax siya. Pero me atanggap. Pero nyaking miyas pamiyasawa istong mira sa ketang acceptance, may lalam na ingke kong pamiyabe. Tanggap mo
maging sino ka man nga na, tanggap mo na, agyang nanuya pa, adyang ninuya pa, adyang pang kanita, anyang minunaming akilala at akayabe, seksiya, ngeni siksik ne, tanggap me pamurin ne, uita, anyang minuna ko yung miyayabe, aning kalabong yung buwak na, ngeni makasyagi ne, syagilid ang buhok, uita, anya tanggap me pamurin. Yan, yapin niya may lalam no, ingke kong relasyon. At itong ikit kong pakikwana na sanang gawan Jesus karing kayang talasal tayo. Itang tanggapan de. Kasi istong sasalpan tayo ka, eme tatanggapan ng mensahe na. Emo tatanggapan itang kayang ninuya. Eya lumalam ingke kayong relasyon anting God and believer. Anya king katang ebanghelyo pansinan niyo yung pekibat ng Simon Pedro ing acceptance at belief at tulak keni nga na anyang nanalang Jesus kayo bisa kayo namang mako pekibat ng Simon Pedro, Ginoo, kenu ke pamunta, atilo ke karing amanong babyebye alanganga. See? They believe in the word of Jesus. They believe in Him. Kaybat maniwala kami. We believe in you. And balumi ng heni. Ne? Tanggap mi na, balumi ng heni, king ika ing banal ning Dios. Anya ilaring mete para kang Jesus deni ring labing metong. Ita bistamat labi lang nga duaring kitna na pekyabe na ning Pedro i Judas Iscariote keng pakibat keni. Siguro malalam niya pa padalawi keni Judas pero bandang tawli mo rin siguro magbaliktad niyang bagya i Judas Iscariote. What is important itapin malalam na ing pamangilalara kang Jesus tanggap de ing kayang sasabyan. Adyang emiyainting dyaning pamanyabyan mong ni Lord, tanggap mi, makanyan. Balam ka rin miyasawa, adyang eme makaingay atin tayo emiyainting dyaning kayong pamiyabe. Ne, neng kaya na kung anong kong kaswit. Ne, talagang balam puto kong palipit muapi kawani, potang miyayabe kayo. Puto kayo na, balam mo, degye pa yung asompong dagis. O kaya, pusampong dagis, ne. Itang talagang may panagal na kayo do po magdesisyon tamo. Aldoldo pipilinan tayo ing to go or to stay. Pansinan niya po kingke kayong pamibiyebye. Anya kingke katang mo ng pamamasa, kukunan nala namang Josue, ding kayang kabalen. To go kayo or to stay. Kami nga ng Josue, ing pamilya ko at ako, to stay kami. Manatili kaming ing Diyos yang samban mi, alaking aliwang samban. Nya akot na nala, tinipo nung Josue ring kayang kabalen, uling anyang mikakaydad ne, tuno king mipangakong labwad, mikakaydad ne, apan sina na ring kayang kabalen, bekyapos karing aliwang Diyos-Diyosan. Sinambano karing may kipanuknangan seko panda. Anya pensa makanyano kukutnan. At pabalik-balik la po keng makanyan ding Israelita, keng istoryana niya, karing tutukita mo pong readings kanyan, nung tukyan tayong istoryana ning kasaysayan ng Israel, akit mo, ana ng tugo, ana ng to stay, ing karelang ugali at panlalawe. Anya, yan po siguro ing kagatamo pong pakilawe ngayon, ulitan ke po, Jesus burina paratitang to stay. Nung ating penandit amig tugo ka, sana realize may tang mali at magbalik ka. To stay ne naman, ingke kang pakibat. Jesus, na sana ing tanggapan talaring mensahe na. Dakal na po rin etamo intindihan karing mensahe na. Pero makanyan man, we stay. Kalupa na mo po rin aliwana pong panagkat,
love your enemy, pray for your persecutor. Kasakit na po niyan. Pero we stay. Kaibat nga na pa, nung timpaling da kaking kailing pisngi patampaling kaking wanan. Yabi mo niya na maningwanan. Kaibat, pamilit na pa kang Simon Pedro, nung mamatawad ka, 7 beses. 70 times 7. Buri na sabyan, always. So, ren, ding mensahe na nga ren, masakit lang pakintin dyan. At neng kay emo may good, may bug tanggapan lalong-lalo na nung itang mi kasala ka, eme agyong patawaran. Makanano mong pamintuan itang sasabyan ng always kang mamatawad. Anya, we still stay, ne? Yan po ing kagatamo pong pakipangadi. Antimurin kay pisamban, we stay in the church, in the Catholic Church. May natiri tamo king Catholic Church sa tiyang baluyo po siguro ring dakalay skandalong mga palyari karing pari, king simbahan mismo. Dakal no rin kay kayong awsan na skandalo na eyo may bugtanggapan, pero you stay. Uling alwa naman ding pari ring sang kanong bakit atyu kayo king pisamban. Yaning maralas dang pakibat ka na ko ring kakaluguran. Elwa naman ni kayo among sang kanong bakit manatili kami. Jesus mismo yung sangkan. Anya, alaking pakinong mababye lang skandalo ring alupa mong pari. Importante Jesus, nakedirinan skandalo. So, yan po ing pakipangadita mo. Ulitan ke, Jesus, kukot na nakatamo. To stay or to go. Amen. Sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayupayang tuto, linalang King Banuatiato, at kang Yeso Kristo, ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, inubliyang mebye, pepaitas siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ang puwang menga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Makding Santo, King Pangapatawad da rin kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Bie Alananga. Amen. Panalangin ning balen, Jesus balo na ing marayo kay katamu ating taong maniwala. Pisyag tanay kay katang kasalpantayanan king kredo, king sasalpantaya ko. Ngatang manalangin tangeni para karetang elubos makirake king kay katang kasalpantayanan, ngatang sumabi, ginubustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karing Kristo, metong nyamong ibat king panahon na malambat ng milabas, at para karing manakit kaya bilang impain tungol ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karing ebisang magsalita tungkol kang Kristo, at pakaring magdulap karing amano ning die a ibat kayo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karing makapibata karing amano ng Kristo, at pakarakatang matitigil king kasasabyana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karing bisang maniwala, at para karetang mapagkalungkutan dang ela makapaniwala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, ay maigit king meto nga makataong tagingpan, at para karetang magmula ng maniwala, king yay Kristo, anak ning tanda ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami ing sala mo. Para karing kaya katamong kamag-anak,
at kakaluguran ay sasalpan tayo. Para kay katamo naman, uling kailangan tapang dakal asulungan, king kay katang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Ngeni po adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, bustan mong dinanakeng maragula kasalpantayanan ning ipa, ban lumapit keka at ika ing maging Ginoo, manggaman king alang angga. Amen. Talakad ta po. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong daon dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Hesu Kristo, gewa na keng balayan. King kekang dugod, pagkaluban meng kapayapan at kapamisan metong ing kekang iglesia. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili yakke kayo, At kaya ko ang timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginu, adios tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Hesu Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mepye, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at tinaos na kami king ligaya a ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan balen ay niwi. Numan ka rin papasyag na o papasyag mila, ring mayupayam dapat uling inaos mo kami, iba't king karadumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring angel karin banua, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe kami king alantok ng dang pamamya kapuryan, keka ngaming kakanta.
nuneka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasa at kamatayan kinwaning tinape, at te pasalamat iyakeka, pirasone, at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Tao, ban kita mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag taya'y misteryo ning kasalpantayanan. Kingi kami ngansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ingke kaming Papa, at i Florentino, ingke kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninaing subling niye, at ting sablang me yang unabye, tanggapan mo sana king baligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kaya biya ring apostol at kaya biya ng San Jose ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Paniwalan ko king kaluguran tayangan ingapong Gino. Anya ingke katang decision to stay. We want to stay with Him. We want to stay for Him. Anya ngeni paramdam ta kaya na to stay ya parati ing decision tamo kapamilatan ning panalangin at tiruna kay katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluwing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, ke kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, ke kayo ing kapayapan ko babiye ko, ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman ke kayo, At kaya ko antimurin. ipakita mo pungening mikakametong taking kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing kordero ning Diyos, ing tinape tinipang ibat banwa, ninuman mangan kanukaya, mikabiyayang alanganga. Mapalat tamong ngening tatanggap kening pamanga nababiyena ke katamo. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Diyos ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banalo na sakramento. Kaluguran da ko, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pauli ning gening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo mon, espiritual kening puso ko. Kakaulanda ko, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayang lubusan ing sarili ko keko. E musano ipaintulot kapilan mon ing mikawani ko keko. Amen.
Horacio Emperato, laban king COVID-19. O mapamakalulo, ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilon, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakal atawo. Adwan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamot, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring tawong may tutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampot king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo, king bansa mi. Ipanalangin mi lo, ring doktor, narsis at ding sablang lilingop, karing mi salunan, ban makasuyo lo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulason, king kaisipon at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingop karing masakit. Emulo paboren miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin mi lo retang iyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingop karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detong meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayop ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sano, pahuli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalon ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keko king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligayo at kanwanon a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanon. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, manalangin tamo. Ginoo, manano na sanang iting Eucharistia, pasalungan na karing pusumi ing pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayana na sana at panimunan ing kekaming pamagkapilit munye tula keka karing sablang bage. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo. At kaya kawan timorin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutuing ipa at nga nakating Espiritu Santo. Amen. Umietana at isundo ing kekatang to stay king nga pong Ginoo. Salamat, King King Diyos.